Yolat banwan jengok ya ka pamrio government LP school. Awe ni ke school ki bala Islam bala rim ke school ke bala ai ke jing sakri na ke benta ke ni ke snong hi baro kawe. Snong pamrio ke ni ke snong ke bala he labun ginong song snong bat kum u nong mekmat ha ke jing stu jung mut lang bat ke dor bat snong bat ka school managing committee nilai yolat banwan page mendak sengi ya ke jing long jing man ke school ngilap ngisem bagane ke school kaladon kam ban yo no ya ka building ke bat mai bat kum u nong mekmat u baki ba gila penjob hantam na ke snong ke bajudon hasnda ga donut jo ngasngo baga de kamram jonga bangan hab ban tristom ban penio ya gijing penmang pisah nagaliang jongka tenat jongka education ke tenat jongka puli puci naga bentam nginio ya ke building ke batmai yang ai kubli ya ka school managing committee bat kodor bat snong kibla ai gijing trilang bat ba ngala ai jengmut ya kiru naga bentam bikin nang krek pengkrum naga bentam penbit penbiang ya ka jaka ni bat baka kamram ngujung akum Emily kalong ban tristom ban penio ya gejing penmang pisah ke pebiang naga benta penio ya ka building ke batmai bakan long gejing mentoy ya kinong song snong khamtam ya gilong ying ki beduna ke yo ke kot agan ke snong bakin la ban pak school gi khun gi jongki agan ke school ka ba ai gejing sakri naga benta ipaiba makin yo ya ka jengnang ngejeng stan apo jong kene kesnong he baro kawi yang kitbok keru yang sasisin na kwenta ke dor bar snong bat paidba bat bengit skem bagane kejeng persyang kan urlong kloy karbala